Ghana Adishimama no sia ebo emprenu da crosabrei a wonyunu adwo atakrabwa akoko apene dabrei eye enwumere no sia yama adisiani mu nyina adwo ama mo akwaba ediba eye o makoko Ghana mu mantem akoma kudu ensia no wo apoa mantem ana abehunu amasaje atum kasa fidie Ahenkan 93.3 FM ebutu achim abo Mame Ekuafra Akoma Batampa Studios Adishimama yesi enkonyan ensema wodi asem twafo da Roma otra kwadwo Apple Kasiebo dem etintim di gun kata eso osemufo panyini wasoni mu kroje de dika na disafata so waso etimu kiremu ana nuanum yenu yesi enkonyan dinam yi ensem no edoso bebre tisi otwe wunwi na mom de dika na disafata so waso etie no de dika sebo ma kotre no epi ene say aya dise pepam no ekasai aya opanyina wono ana da Ghana sikakura batan na no aya governor of Bank of Ghana na so ya she papa aya dise pepam no kasai adom ketwa no asore ewo no so na amonfo beka ya won fifi mantam mu abayo kama so no bia ohini bi ene esofo bi kunu de ne hya asase ase wo mu dam no ene kotu konwa setena ekosi sen wo eye zafufro ensu emu no eye adoctors fo aya anase ayarhwefo ye wo mo Ghana ha mo kabom ko baako eye Ghana Medical Association ene nanse omo so kwan papa achasanya de asamketwa omo sade nsem bi atudwa eye nsem bai ene omo denam obimfo bi di atudwa se ne papa mu no ewo se 11 penfo eye mu nsakraye na sanso ena enei won mo yamframaja no wamu so ba bonte dia ba betu dwa kire mu se sa cylinder na yakra different conform so ba na ban fa tabo no ento so amu kire mu ni sei sanso ena tabo no nsem ye no owura Alhassan Shaibu enso se sa fa hye kwaso nyoma odro bu on ma e wo sa ban hwe na nkode ne sa to so ya ne sa ebeboa na sanso so ena wo ban mu no ya wa fie bu on mo ena ehwe mabunu enso so adwuma ni dwumadie ne ntotoye eso metre Ju Temperament Agency na wonu makasa ukopia mu Achamasa district ni mu a yesi enwuma ye mabunu na nya bia ye yade mu nkyeremu eba wei anyafofo bi na nwuma yesi adwase ne koso eche ohina yaso na opaka mo mfimfi mantemu ya ose bugani ade baba so manwumre se anwumre no nsia akan kase adishimama obetumi ache wadwen afa 0594 841044 841044 text message and a WhatsApp ya bekenkan among Facebook nso like ya no comment no wa share tripadis follow one thing now and for farmer YouTube nso ade ko no subscribe pa ye ba bia pe no nya ne tie e wo tetefone so any dim information centers any online radio stations efa no wom so beti wom kanansa na no enwuma ko bia daroma na eboa so yasene e osika famu Jubilee Hospital Sika B Plaza Hotel Sika Ochiman Development Association enafi sanso ana Alhaji Hankuri Enterprise enyoma boa ye dindin provisions yi ono do de matufo buo ne boa fo pa na blesema no ma odi wudwa no ye benya tobase abonkyeremu sanso so ana Ahenkan 93.3 FM Adishimama kasafidia de asompempem eti adwumadi ahodo no nti so ne ye fiase didwa enya de so baboka da biara enso eda eblesem ye benya tobase akyerekyeremu na so wokwa bafa so betimi ne fiase edi edwa abusia nwumre yi akenkafo beti enka ya me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa adwen papa na papa endi wani mukan afi nsema ya diba no radio station online radio stations information center sa adepini afa kase live eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mu bati anka ewo
Time Information Center, Achim Asanteman. Kwasiapia Online Radio, Ewa Asanteman Temu Kumasi. Aluma Suta Information Center, Ewa Juwani Kwanta. God's First Information Center, Achim Betnase. Alternative Information Center or Yausero. Kanyame Information Center, Ewa Achim Achikrum. Cooperative Information Center, Ewa Achekrum. Dear Sutumia Information Center, Ewa Achim Jaha. Radina Information Center, Achim Apreku. God de Wire Wafu. Kojo Kume, David Ba Information Center. Dimpa Information Center, Achim Asani. Kosiewa, Ewa Kosiewa Krum. Osono Information Center, Ewa Achim Isam. Abnasemai Information Center, Wachim Abnase. Nyamene Hine Information Center, Wachim Ofosukrum. Ena Nyame Asam Information Center. Wa Achim Krobase, Nida Sonia Rade. Prince of Peace, Ewa Strasi. So more Heba Information Center, so some say to Ewa Achim Da, Intiamwa Junction. Peace Information Center, Wakokobe. Eno Sewa Information Center, Ewa Achim Enyinase. Kusam Information Center, Achim Achiasi. Kekano Krobo, Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Otumase. Adwempa Information Center, Jinanko Jama Not. Chidom Information Center, Ewa Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center, Goka. Sumnyame Information Center, Chirimenking. Nyankuma Ase, Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come, a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu, Tuapa Information Center. Ghana Arisimama Yadamase se munumusuo eche wope na afe soso yeda yen aboafo a wonom ehwe ama Kasiebo omatremu ama so mpempem ate wo Ghana afanam yanom so no yetimi eda wonom ase afe abusuafo jiwasumoi ensam no emu enkyeremu enie ekwani mu atene na yehye ensam no ase a na empempem me no ekase Ghana fo ebekaya eyade se na wotwetwa ni mu emu no ede eba no eyade se eya asoya wamna hwes kasem entotoya so ene wonu mu nya so kura metere Ministry of Finance no esanse edom ketwa no wonu mu soja de guo mu chem ekire mu ese osofo kasem totoya so yemmo ne nase tuo yempam no fi asoya wonu meche wonu nyafo kinofori ata ehu papa ya achese nya agosem no kase akura ndom ketwa yi omatintim sam de akwadam la sebedwafo se wonu mu hwani antu papa yi so entonto na ebo ne pe na je so mapam no ede na fi asoya ho se no 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 ayade se dom ketwa na sa sori biem omusa sori ya Ghana sika kroba tan no eno eye Bank of Ghana ehonom do mani akire omu bowura honom a omu enchechiremu eno omu ha nyina ne se eye opanyi ade na twia eye sika kroba tan na no mekire governor edema Bank of Ghana eye Dr. Ernest Anderson omu echeso opanyi no so adu no so awaso no so ni manimu ya otintim ensem de gun kata so ediba montre so kache Ghana fo nyina se opa Ghana fo achew adwuma ne ade hye ne nsa no ontumi nya biem akura wase maka menwe ye no wonja adwuma die no fanto wonom ene ebusa dom ketwa ne se o adade na asie omo kire se eye Dr. Ernest Anderson yade eye Ghana sika kura batan no ade hye ne nsa no ade se ukọ balance sheet ni so a watimi atabri sika eno esoma America dollars no 7 billion and what they abo eye aban ne bosia esa aban ne fa ni ne dwuma na sa ebosia so otabli sika we de bo eye aban no wasenya kwan papa so se kofa kwan papa so kura podi a ekaja efin bia ni ho na so wanfa kwan papa so no otabli sika no e de abo eye oman no so bosia na wonum e kire mu se esense eno no koba ne sa na be ha oman no enti no wamo enam so e ka kire panyini se ni manimu yayi wonya sa di bia no enfanto no onsore no onko ni empe obi obetima baba toto nioma wamo kire mu se sika we ya wotabri di ma oman no anaso wotabri ma aban no a enfa kwa papa so no enam so bi ama eye Bank of Ghana wonom no omudwumadi a wonum edie no entimi sisi so papa ama nioma nyina dinsemu enoma atonserepe na wabra wonom di ensem we eto edwa no na opanyina kopiemu ewo eye Bolgatanga Central wano ena yemra sebedwani esusu edema wonom eno ewo eye etifi epoye mantemu Upper East na wano kro ya okopiemu amra sebedwafie nso a abedwakwa ya pa wo musi sika sam totoye omo eni hudwuma no metere finance committee no we deputy ranking member eno eye Owura Isaac Adongo wadi nsam no to dwan sei ena obonkyirimu
Bank of Ghana manages the inflation targeting framework, while the Ghana Statistical Service reports actual inflation that's occurred. But the man who is in charge of managing our inflation targeting framework and ensuring that inflation is anchored and inflation expectations are anchored is the governor of the central bank. In other words, there are strict rules on how the government of Ghana can borrow from the Bank of Ghana. We are currently looking at something in excess of 70 billion of illegal borrowing by the government of Ghana through the Bank of Ghana. Now, when you have a corrupt government such as Akufo-Addo and Dr. Bawumia, and you pump 70 billion into the economy that does not belong to the economy, you know they steal them and they put them in their rooms and under their beds. Under the current circumstances, the best storage of money is dollars and not cedis. That is why the dollar is at 15. As a matter of urgency to exit that office and give Ghana the chance to clear the mess that he has created. Today, Dr. Addison is in trouble to find the dollars to go and pay back those loans. And Dr. Addison must be sacked. Otherwise, he must have the conscience to resign as the governor of the central. Na sika no krampo no 70 billion Ghana cedis. Ana chese wono mo atimi atabidi ama aban no. Azenye sika ketwa. Ana opanyin no gusu a wo chechire mu no. Na wono a wote ne nkan eye opanyin a wo kopia mu ewo Bolgatanga Central. Abato empesua so a wo si adehye no mo wono mo enam ewo mrahye badwafie. Na wono kro ya so mrahye badwafie ono mo no. Adesa bedwakom yesikasam totoye eso no wodimu entity maya woye deputy ranking member eno eye owura Isaac Adongo. Na ya to akasia no so Kwanchefo Panyinima Institute of Statistical, Social and Economic Research Obinfu Peter Kwate edi atuja se sadia nneoma sikika kono adebu on ma ya wo se ehwe sadia dada sitremutie na ede tutu ye nneoma wodobu sade bia beboa amoman puntuo ne chiche na ayefo ayentem amoman o se odi enhwe abrabo mu se bi obi firi amanone obi firi Cote d'Ivoire obi firi Togo obi firi Nigeria obi firi abayi amawudro bia so bo man mu so oba bebra bepadwuma ya wohwe sade wo mu ye omadwuma ne de toto Ghana fo de ho a odum sansusu ye wo de no so contempa ana wo mu nneoma so ofo papa na sade wo mu no ma afunti abribia wo mu nneoma santem no mo fa na santem no mo fa entibirikuma bi mu no na wanya no se tam obeko oga na Ghana de suito na Ghana money day papa but people they know how to work am okika kan samsa so mo zede but yehu said ye besi apeno na so mu Ghana ni people Ghana ni mapa o hwedwa oba jene bawe odisika kese ankese ba to sunafi de bia na to no mo eno na Obinfu Peter Kwate HSA ebi na asi electronic transaction e11 mu osi e11 sana ba na ye no enko sa ba no gunnwomam te se wo ma fia ma no ne bo mamu bebre no nka so gunnwomam ma obia tumi send scan bi na am yatumi ate no osi aban yiri mu de denden ma no kodu ohamu chichemu baako achipo adiosunum 1.75% nti amagana fododo na person be saniska no enso sanka tia bafoma abedu beye ohamu chichemu hwe achipo num 0.5% kanipa ne sende ewom se be ne yade na so kan kan te se 1.75% no tinka wo me be sende sika ama abanu so nya kakra wo so no enka no be kosoro asense eda so gina 1.75% a o man for sende ne so koka 11 no ajai obe sende sika no ka 11 no ajai chese eno no be bo aban na chi ama sika dodo peso nya no onya enu nti osi ni papa mu aban ni nya hwehwemu na onye nsakaye ewo 11 hihye ode bae ni mu se de be omafo betumi asende na ono nso anya dodo osan to ne nsam so se de omai mu ayedin ene se de no masi ko edie wa anya ne sa ebeyire pa. E-levy can be made better, can be made more efficient. Let's reduce the rate to 0.5, and I am sure we can raise a lot of revenue. It's quite shocking that we have a product that has substitutes. E-levy, you can liken it to, let's say, Fanta or Coke. I can decide to buy Mirinda or any other soft drink. So why do you price it so high when there are substitutes? When I can walk to the bank and withdraw money, where I can use a checkbook, where I can use other means, I can pay cash. So I think the whole design of the E-levy is a concept of raining money given the times we find ourselves. But I think it's ill-advised. The rate is too punitive that we will not rake in the needed revenue. Ebusiani amuti yeyi aye Kwanchefo Panyinima Institute of Statistical, Social and Economic Research Obinfu Peter Kwate ena mote nene no
na no si ya pe na wo 11 unsensem ya wo mu su fresa aban ne nyen sakraye ne papa mu a enye sa aban beboka na emomo yen sakramu a ebema ebo na bafom na nkomanfo tunya sene ne dodo na maban no so anya no fa so dodo wanya no so obi sene po kai po bejai mi refuse san yilo no wajai na no mu ana President Emma Association of Ghana Industries AGI Dr. Humphrey Ayim Dake enso gasa na oche se enukre sadie enuma se kika kono ama VAT no che se bebre nyunti sika no esone sa ohu ba bi ekọ ohu be sika no ni ba bi afi panso hu botokra ekom ena esone gu sa ti aban nya ne sa onye nsakra ye beboa pa osan to ne nsem so say 11 nankasa ode ne ho no ono ankasa wonte washu bebre enti sa aban na anya nsakra ne wante so enfri 1.75% ama 0.5% a ebeya din pa sa aban benya sika ope. On innovations of revenue mobilization, government over the 4 years period really trumpeted digitization as one of the routes of expanding the tax net. We need to find out from government, with all this investment in the digitization and all the innovations there, how do we leverage on it now? If that has become one route, we believe if government deploys technology, which is an innovation format, you could double the VAT, because there's a lot of leakages in the VAT. Even though the structure is not perfect, we have tabled in our budgetary submission that let that VAT be relooked at and then deploy technology. That is clear innovation. E-levy, we know, had its own difficulties, and for us, we believe, why don't you reduce the e-levy and possibly expand the scope that was adjusted? That becomes another form of innovation that you could do. Eni amutie ye President Emma Association of Ghana Industries AGI Dr. Humphrey Ayim Dake na enyumre no si Ahenkan Kasiebo ana rishimama yesin konya yegusu a ayede mu enkyeremu ede edan wei na yekọ eye ensefofro enso emu na ede ni kyeremu awa pomde ensemu pempem no kasa de awiase no sade no mase bi e kontitiru Ghana as wan kasa otiri hu a ani ogina ono ma obawie na baba no wawe otiri hu nyina manaka otiri konkora no ti obia kasa ni tiri hu sade no oman no se bi e kọ no de ha obia no obia de to enam so bi ama eye ayarhwefo amo ma kokko ganam ya mecha doctors for wonum kabom ku a watu this Ghana Medical Association ani na watimo mo kasa papa eye wo panyira wono ene tua wonum ano eye Dr. Frank Serebo wade nsema wodo sa de atudwa biemo wo kire mu se sisiam no e kasa die eye ade se eye doctors for wo mo ma kokko ganam ya no no dodo na no agitwi ne trada amo kwanyine a wamo konkrofo aman so ade asem wamo se da bi Ghana emwayen ya tra Ghana ubekwa kwaje tete wa pomdi nsem nya de kito obitimi kotwa enfie nso obi mfie nwotwe ane de wo ho ubewie no na adwuma ye de bema wo na ketua de bema wo so a na yese no entimi nkwankan eto abetuatua wo so nkwa no nye na ka nsem kitoa bi ubeda abobra anu nti sisi adodo na no ana wonum Ghana free Ghana konkrofo aman so ekopa adwuma ede aye na no ana eye Dr. Frank Serebo edi to abananim se wasra ban na animanim ya sa bana sore waka na chese watra pampe kan nan eto so dia eni nanim na no so no na sebi mpradua so ayahwefo akuku da matotoro ayebo ya wose ye wo mo ma akuku gam ya no no na ni so ente no 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 mu nyina agesa ekọ yakoba ni san so dia hwan no bebre timamufo ene bebre enu nti wono dia waka kira ban no sa ban ni hwe no fa no mangu akwan so eno ma beboa amoma aduma so ebetimi aye akono na omu betimi anya anigye ne arehemu ene amkeka sonko dia aye aduma no aban ni hwe no nya ne sa emfa ma wone mo titiru pa ene oye omusika sam totoye metira salary amo agye no wo kire se enwo totoye nya aban ni hwe se ebekọ ne kama na etimi enso ma nneoma etimi akọ eye enkan wa bro de ensam no etu dwa no sei ene odi to ye nanim. Immigration of medical doctors from Ghana is an age-old problem that continues to deplete the country of this much-needed human resource. In recent times, there have been a surge in the number of health workers, including medical doctors, leaving the country. The reasons for immigration of medical doctors seems to vary with time. A recent survey of 360 doctors currently practicing in Ghana showed that about 90% have ever considered leaving the country to move to more developed countries. The reasons for which doctors leave Ghana
include the search for better income, improved working and living conditions, better life and schools for the children, and opportunities for better education. The Ghana Medical Association calls on government to, as a matter of urgency, address underlying factors, help minimize the rate of immigration of medical doctors and other health workers. What we are saying is that our salaries keep depreciating by the day. So it tells you that we have to find a solution to that problem. And one of the solutions is that we should begin to peg our allowances against the dollar. Yesika sam ekofom titiru pa emponi dollar ya sisi anu su di mirika no am yesika sam ay bibia ho wei aye opanyina no na etua eye ayarhwefo enkabomko ba kwa watu di Ghana Medical Association Dr. Frank Serebo na otene nka no na yadaso wopom di nsem yam no ana yantisima ye ko evivi mantemu omanfo beka ya nano brada na eye September bosom ne de to so aduonu e wa fimpinu ne aduonu mienu yam ana abayo so no kama pa me pacho dimacho Facebook live and YouTube na brabehwe abayo mebeka na asemi awrewo sempa na eto no a ato ene na busuafo ni na ene se saada no a wa ko interview anko kokko parents opekoko an say obeso ko wura esku ebetumi atete na na be ye nurse ni obehwe omanfo ase wo mo yade ti abayo ko interview ya wie kama se de ne na anim no wa ko interview na wie kama ama owie ya wa kokko hia ni wo ya Jacoba ene se osofo ene ohene ane dindi na noye wo mu mienu ane kabo mu dede abofra ya abayo ya friend Georgina aso botwi wo mu dede na ade ni ko wura dan bi a yensi wie mu ewo esikafo amantem eno no eye brono ewo edumade ewo mankesim ewo mfimfi mantem asem na making ti omanfo beka ya me bomu enkae pa o de bra Facebook live de making so refia na bra be ha sa wo semesi na sa asem na si ye no asem na kopie asem dibia na eneka ho a wo makọ asem no so mako enan na mako enan no ene de otena dwam ewo Cape Coast District Court a etoso 2 eye hell worship Mrs. Benis Mensma akom ono na tena dwam se panyini pa na no na oche sa asem no watu ahyeda Georgina aso botwi ni wo ya be pie nanim no watu ahyeda watu ahye obubobu some ne da etoso aduonu mienu ewa afie mu na eno na yaman boni ohene ba nyame do kwamya dex nyame adom odidi di asem ye chia na wo mu ka sa we ya pe one ebusua panyini ma Georgina aso botwi ekodi nkomo panyini no eye papa anan Swansea papa na Swansea ni yaman boni ni kasa na o chese asem no eneka wa enan no mafre na ene wo mu hwani mu ase nipa na ohene no ene sofu na wo mu di wo mu de hye na wu no kombeba court na nka court atototo wo ma no na de wo no mato aso no wo mu hwani mu a wo mama ebusua pani papa na Swansea say okobusa ade wo mu bo ne kwa adu no okobusa asa nipa no asema okan ne say wo ma anya sika ntofango emfiri nkran a ma Cape Coast ntino wo mama no na yo wo ya pa asoma mo kan se wo pepelepele ye eni asomdwe ama wo mo de hya wato nanan mo nse do ya eni na busuafo enu nti abusua pani papa anan Swansea say ono no ka ni penye penfa say wo mani di asem na chi papa no kra no obon nsem twofo abaso say de ye di na asem na chi ma no na ni ade ho wan freke sin kwa na ihu na prosecutor de pui so pui na mansasi so my sister no be na yetenta wona my sister bi ma shutu de e baka da no witu ahyeda na me so one now say na zi mo nsoro nkwada mo nkwada so me tra ho na mo wofase sojein of from wo phone no say we nya nti de was nkofun wentum onye wana amba nti wo da hye 2 weeks time na me so ono pa mo wokota hankotin zi oda mo hunu mu farba ama mo kofia ebushafo no be se ba metum agba menzie mo kro prosecutor ninchen officer ampocho also nebusuafo yenyi no so ampa no so onti no wa ha na CCRN we president na prosecutor ka echa me dey o si nkrofo no carry orders one bre wenya sika ntofu wolingu na wanfo wona amba anu nti na mo bon one media so about the day jumasu no wuruzin ya me nshira wan de wutum bibikit mpo odutu gwa me hu nso kire bibia wo be bialan yenyu ti echi omman ga na nyinara na bebia obialu hwen bia o tase dey dam aso the case obia no yodi echi nti be mo di be fa biara yibohu
enti muwaje be fa biara yobon ene amuti yeye eya busuapani ma Georgina Asobotwe abawiwa nkokope kwan se obekọ nurse school mu no akọje ntete ya ohene ene sofo bi gene nkwafiri ne nsa ya ewo mankasim na busuapani papa anan Swansea ena ne amane boni ohene ba nyame do Kwame Adex edin sa so ne patro abawiwa to na nanom nsedo no se bia owura fina asem na obetumi de achi ewa nkan 93.3 FM na waba behwe ni mfoni ene se de na wura wosem no esi nipa ya gene nkwafiri nsem ena edan a wo mutim no motu efom no mo de na hyewa kata so ena ma cement so kama ti bon se ye din o onte hwe na enyame na abusuapeni kasabe ya pe ena ne soa Madam Kate Swansea wo mu na Swansea fo ena ono so de tozo se o ka cha aban o sa aban o koto sre ne pa se wo ma di ewu no sofo ne ohene no mo se o mu ni fango a wo mu de be free nkran aba Cape Coast no opa aban cho sa aban pa fango ma wo mu no mu fangu wo mo hye mu famra na koto ene wo mu ndi nsa wo so mepede omanyina wenyu oba radio stations TV stations today yesra won obi anye today no say TV stations awo ye man mu nyina de aso no case no yaza yezibo to form aso no case ye phone to form de yenyu abira nkasa wo case no because ye to ye matro no wumuku bi ne ba nna nde court wasedam ade che court wasedam nda wasedam abane oye wasase de nyipokudu we kunu o hye wunsam nti ye be say de so petrol fi no so hye no to you petrol go come no one fan kwafo nambla na tentene he no wo me yi hu nya de ma yampi do ye tay because nkwafo wo ba yi buto ye nwa ba sa but do nyankopon because ye nwa abre papa it won me ya sam ni de bia ho nya de ma won ta sam papa government na na do ye twala yi senyan na mbede wo kuwa no do so wo manim ye pon cha asama yer kan de nkwafo no wo fo nambla na ma say de wo zoton wafan to be yakuma heden onto yeyem Ahenkan FM ma yakuma onto yeyem eni amuti yeyi eye Georgina Asobotwe abawe oto nananom onse do ya wo mankasim osofo ene ohene bi adawroma ne soa Madam Kate Swansea ena motenene no na kesi ade wo mo akasa kura agiatum se omo na ye awrade asa kwa kire ye tibi mu paa aza kwa kire ba bia amamra ne yare ade bi wo na adwene wa Ghana ye mama esa dia mu presa wo se ye yen sakra wo 1992 constitution no mu paa na se nipa na diawu wagye atum amamadwuma kra yefo se ane ye ne ekun no na ye ne ekun na ye san so no so ama brakota ni prosecutor say wo mu ni fu wo nti o mo ntumi ama every nkran ama Cape Coast we di piaka what dinipa wu hwaba yo da Facebook live hwenipa yentimi anfa onma ama dabi Ghana ye mobo na ndi je se obi na edi semoni bi ne yasa police fo nkwache o ma police fo bezo mka je se osi omnifu am de beko ani Ghana ye den na ye se fu ano anye ye ne akwa na affect you dabi abadwuma fo ni nya ka wo mo obia anya so man de ni gina bia obia we na akoka ye se ye bo man ni hu ho na bo man ni hu ti a police fo ni fu am de betu card sa onkofo na ko asendi bia ho anu nti o mama na ye obi gi ni pe no o chemu tu efa ngo fu onko a na efa na aka na nipa ne den no de beye cause e cost through too much and you serious e cost through too much serious serious gay wo mu di na usanse very day na ye be nipa na di se ye be bibi chese from afar so kakra no na za wenu untimi emfa nhye eye kansa asendi bia no dabi anasa temuafo wa ma ondo no ojola kwatra ne court ye na je aban na sade ye se o ma adrobafo no o ma aposifo no fuwe atwe omo diewu ne ba ane wa se fuwe ni ho wo mo se prosecutor ne na se fuwe ni ho o se ne de ne na o ma amba ne de na fuwe ni ho o mo anya fuwe ngu kai mama na se fuwe so te wa Ghana omo di chese
adi Kokusi fu and short to Ghana and a fu a short and shorty until a man yafu and farm over some can tofu. Yes. Now say Abana said there's also a momiska tofu. Jabani is called Adama Presi for that tofu. Because I indirect no more di ebusiana tem. A book to nimtia. When me problem. There are more kind. Not just a senka a sabio. And someone be na si wo baby obi na ebokro no obi na ejewu omufin camera emla just ko mu ni fuwa nto mo ma ti mo no si ye be kumo si ye be mu de yo kaja ye kunipa hyedema cementin so ama nipa oye sana kan krese mia na me ye ama otioma mu ye gusu so no so odide men ama na koma bo pelipeli na koma gusu bo pelipeli ebi aya na yawo ayi Enfifreti na motom ni na. Omosi yenyi death penalty mfam free ho. Se obi awuni ebu an kumfo no. Yenyi mfam free ho. Nanka ya asempa but say de no masi bi akika kɔ no. Enye we nkwa no maku no. Lebi de ami enye we nkwa no maku no. Another side nso no. Makum nipa be 3 4. Ne so no kra kan. Se we di nipa bebre ewu. Ti se Wamu de npo na ombe mafia wo mu a. Wo de mu ndi asem no na nkofo ne ntwe omaso. Wenke kumfu straight. Ohene ene osofo. Omaya ya timu asori ada aye bebre. Onya ohene ne sofo bia, onya sofo bia na ohene bia wuti. So edia osori. Adian. Omanfo na si ni promofo na beka so onya omohene. Omo de krata nya pie so onya omohene. Sofo no nso e. Onya sofo bia wuti. Ana aye Yesu die nbi. Se akukọ mom example be yi mama. Enu bia na. Enu bia. Ebetumi aba ne san. Edion. Se bi sofo nso eniwu e ba nti om se nya o. Anya ba we nya eniwu asem. Wa na ogun animase. Ogun nya gugu animase. Wo betumi ogun nya gugu animase. Ebi kuro yi. Nesa mo hina kodie, yesi mo hina kodie wu a. Nana ne dia na moka. Nana ne dia ne betumi ayesa. Ba sofo nso na sori ma betumi apono. O baba o da bi o se akuapim polo. Ona be pa yi. Akuapim polo ya che no omo si won fe akuapim. Yes. Yes. Asemo but you can say kusi me how kase pa ne say. So manya frank go afan ngu ehyen mu afan kone ne me how. Na say si aga ne wo ha no ya ba bo sem kra betumi aka say the same. The best thing ne say the police for can da no. Say wo nama. Wo nipadua na nkasa wo nama wo ti wo kai mu ti. Wankasa bo ho ban. Entwen say BBC posi ba be da bi. Ba bi o nam no ba bi o. Eno yanka ne ye o bo ho ban si abo ne say. O wa kwata akode. Da bi yes. O ba bo ne say. Wo betumi ato akode. Eno achu be bo ne say. Ye ne ayenim akode ne anim wisu no ya be bo ne say. Enti pa bi. Ye ne anim wisu ya be da abo. Sinya nya ne anim to to nya ne anim se ka. Ade bi ato instruction no. Instruction no edu party sa adwo akoto pistol. To oma sabi baby ase ho me ma me ontimi nto wo de sia ni se mo kire ni du ontimi nto ono kan ho da wo so wo mo na ebe lusu ndom enti ehuma wo mo because uhunu see something say something see how say cry see any fool I de beba enti see me see na me ka kire wan we see how cause wo koye report wo e wo police station wo ya wi a ka wo de be kwa kwachi nipa no wo na wo sa bo ho ka han asa komi e kwachi nipa no. So obi ye obone ana obi di zamone na akọ report a ese ye de kwa kofa nipa no wo na wanhwe be se tuaka ekoso da enti na see something no me see na mbeka kire owi asa ka dem se me sa ha shan na esa fa koma no efa kofa no anya police na egbo mutiri so aban ayewa sade se fu e no oto na ye kone obi di zamone me see na me beka o so tuhye ne de abafa nipa no na wo ntofu ani fa ngusha ni mu wo se me see a me meka me see dia me ka kire wan megati me timi atina edna ko ye bibi yo na Ghana yenya nuoma yo well ya de be kan se de te ka wi a ya ka wi nya police for na akye na so aban no on na tofu nya police for na do musika tofu enti aban na se de se fu na wo so ofele opa obe call da police station obe ko zi opa ko report ye kwachi obi so akwana se ka sense wonu mo so fu anim ekoso da ye nti bi da yanko ya nim a abusia ehu ti me ma me kwa ni nkusibu aduma futuo ni se wona ma bo ho ban adwen ma me mu de mu ntumi mo me ma me so ntumi mo no ban eno na ye hu no yes this onu ntumi mo no ban to no onya den adwen omani atum no yesi baba bi akra na timi kuta sa ayi akode emu sheda njo sound na wo kwapa akode akra bo ho ban onu process ya obekom
uni ma tete ni atepu obe wudwudwo man sana won aka sa akode no anya so ofiti anu agwa yanka to se so wa akoto ukoto na se ye beche wa fanfa process ni ye che wa aka se na Ahenkan fo na gas obi akopa akode na gopa bie ye nsuma o fa kwa papa so ko nya akode entiam na se wobeto etuo a wo begitumi krata ndi entiam na bia wogitumi krata wala so ni yes obi ani oni problem menka so bi die da yi no akofa na de ahyemata so papa de ya mebo me ho ba o yare ya chiwawa ndi enye ne sa yanko yanim na abusua dia ba beto dwane se afasha ya ye di ewo aman awodro so no eno opanyini bi tire se nuoma bi ni akande bu o afasha mu a ewo se ye de tabo no to so eden ntia ena den na panyini ka ne sa me pacho B Plaza Hotel bi Mpoma Plaza Hotel se minka ncho se eden ena ope se o de owo bi bampotam ya paso o man baby dama na sum dwena eni di mara bomodia na ko B Plaza Hotel na koda ho bambon sem no eye tight te woda so ya bem mpenimfo ibio so ye businessman ta kumbi ana obi ani duachi upe baby ada wabata upe baby ada obi hu obesho kode cheze baby wakoma beto yem home appliances bia bi odan bia mu kitchen wo ho eye B Plaza Hotel me patro hwomo cha kwan e wa chimdan MTT dukwan so a wo mo edan a bia bi e fa nipa makoma ku 30 mu betumi a conference wo ho air conditioner full ena mo obi ntamasem ena fi light ye adwuma baby park o car umfidie bia ebi wo ho fra 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 500 0243 118 500 Ochimine Development Association yetwanitia FNODA ene dim ODA for ese munkambum na yemprimpuntu obe register 10 cities busui bia so betua 10 cities ene dim free 0594 467 029 0594 467 029 na register bi ana say obetumi Ahenkan FM Jubilee Hospital o yade ak hospital enskom de wa na open so akikwan na yade kan wa baby a ewose ohwe akiri kwan e wo dan ni mpatam e betu yade ase ye behu yade no na ya pam na firi so de eye Jubilee Hospital de ntia ne say nipa na oje wa tu no akasa no nipa na ti adwuma na oye na ase owo nipa wodo ana mfidie nso yade behwehwe ni pedua no mu enwu yade a ahinta etete wo no eno to Jubilee Hospital fo wo bi ti wo mu hu yade no no de na chiwade aka no said bi mbe yefri owide mu kura ti Jubilee de okon man for yade nsan eni dem lab test omo ye duro bia onsa be kan bi wo ho oba ofa fru ni hawo ye be hwa ma oba nanyi ama obetumi adibanche body fufu eto ofu yi ni na on be hwa ma na du sabre no akwanhia si ye pe bia agye nipa mro e Jubilee Hospital me pacho scan wo mbetwa amon sanso enani yade uni problem esichi yade eni mojabroso watu adi kantin wo Jubilee Hospital aduane bia bi wo fruit nso awdro bia obenya ena insurance ehe adwuma pa ukita insurance na ko Jubilee dede yade bu on mo kra yade hwe odwun sei uwia kotua vite Ghana wan ubewi esitua 10 cities ubewi esitua 5 cities because of insurance na ehe adwuma no ti Jubilee de awofo ene obia emfa ne yarefo nko no mo me pacho bibia ni wo fiempne so ho dodo onti bibia se bibi koso video mo nti ase a ofre doctor fo ye wo mo no be kasa na wo mamo akwankyere sefata se wo be hospital ana waba en sefata so be no mo ana wo ma kyerkyere fra 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 na woni Jubilee Hospital empenfondin sa oso na sansusu ana enei aye Alhaji Hankuri Enterprise ono de wase obutentim otimba bi otimo se omanima ya den se munye den ono de Ghana fo eda so da nakoma so ohu oni bi emabo eno enti no ayade se ne no ma woton nyina no
watete so eboa no agina de agina sa amanfo pre omo ebi mutum bum 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 no ono de wo se tofia akwa ogina ba bi ogina anti eyemo na wo pe mo papa ibi perfume rice ni bi na wo pa okona share on sabeka bi sa so na milo ibi ope eye Ghana madika aka chiro de Ghana kokwa ye Ghana ne Ivory Coast ye ne na wi asafa na nya ye kokwa ho te enti ye de na de ye milo odi atum se ye setere wanum enti anu bi na wo pa on sabeka bi sa so na sugar yi asichire no ayade se abusu ewo so boloti no ebi wana kache sa so na milk no obenya bi eso ato solution tapes awodo ni nya na bi ewo me pa cho anwan ne boa ye den a ti se obi a tiamu yi me pa cho anwan no kono wa ne de no ne bo no eda fom pa eno ma bebre ba na nwoma ye kenkan yi bia ni nyina no ton bi me kire books yi na afen so no ye biscuit ni no ma wodo akeka kan ho ni nyina no obenya bi e de fi na so ye na eye school mo fra no titiru mama moden na monko no na monko gye mo de emfa free eye na so ye kama mo amko school to aso no ehwa no bi ato no provisions no enso edi free Alhaji Hankuri Enterprise ewo eye achem odan wone eye Opportunity Bank and South Brem Ura Bank no and wa biaye baako na wono no ese Opportunity Bank and South Brem Ura Bank no emfimfini tie ni ye Opportunity Bank and South Brem Ura Bank no wose wono mienu emfimfini ofre Alhaji Hankuri Enterprise ewo ofre kuntabudie so etichini bench Ghana fana ba bia wo bia no kra no odane ne pesu aso titiru te onya friend pe na mudi nkomo ne sipi pa ode noma no ebetoa wo 0245 447138 0245 447138 eno eye Alhaji Hankuri Enterprise na Ahenkan 93.3 FM ne kasa video tratadi mama aso pem do on stamp atim so wajiatum eno enti wadaruma itwumadi awodo edi wakasa video su nyina na watwenu na watwena wiye nyina no ayade sa ade hyere mu etie pantifo adwaton de bra na yema wo dawuro enso emfa mawo odwadini me pa chaw enye odwadini nko a twumadi biara udie ahia dom ene de beye ayiyo eye abadinto aponto ene eye awalegie ene afahye ni nyina no twumadi de edom ene eye woni Ahenkan 93.3 FM monkomoi ni wonya hu de emfa mawo dom beba amana abuso enso de amasanso ene wabie company bi opedmayefo fada Ahenkan 93.3 FM yakopa da Roma wode nwuma sua aba anti wabie eye school bi asuapon bi a anase ebi krampo a KG for die yi ede ko sa classes ni mu de ko ni nyina no opedsuafo a Ahenkan 93.3 FM fa bedan ye ne fantom from am nyawu dedi me pa cho da Roma ni de no obuo kwa so frem panyufo 0244 29 00 93 0244 29 0093 nani empanyufo emo enkomo afia busia ye na Yakubu kase ni kom no asogusu ye wutie anwumre no nsia kan kase ewo wati wasum edem Northern Regional Minister osanso ayedwomteni panima Security Council onumnyafo Shani Al-Hassan Shaibu opanyini dia tuja say enti wasubini enkame ngodo ola metum me do obom me bobi me do hwemanim sa me ha mani atro bi o aze wo muntemu nyo eno no ye West Africa ene Sahel regions no wo mu nka baaku sei na namso ama akondia nketenkete ne nketwa etumi babonten na wo mu banso mo kɔ aman ene mantem bembembembe wo mu no makofo famabru bi de wo makodi atutu asem eno opanyini kire se sepa se wo ma bembentitu ne Northern region fo ne wo ma bembembembe sankrofo no wo sepa se mabru no mo mani ndon mo na nka be ya wo mudi afashempo a ka akondie bi ne nyama nketenkete bo no ma wo mo mfa tabono ntoso se de be ma bontempo no bi akonya bi de akodie wu owura Shaibu asanto ne nsam so kan biem se ebiem sa akodie no nketenkete no buon ma sekan etuo nketua bi bon se pe ne bebre ana oche se nka be ya ma ya mane mba bontempo ena obi abehu no aba befa e de dwuma oche se yenhwe na sanuma weni na yembra enkofo ede omo ye kuntu dwuma ensem fata ene sanuma ni na yembra esanse enye no stresse nyoma weni na bekoso na aboa ma bambo ene asomdua koso titu ene oman kronkron Ghana
Let me emphasize that conflict in the West Africa and the Sahel regions have escalated in recent years due to uncontrollable proliferation of small arms that are illegally found in the hands of the youth. As a council, it's about time we played advocacy roles in educating the youth and the general public on the dangers of these illegal arms and the acquiring of them, the potential of disturbing the peace and stability in the region in particular, and Ghana as a whole. We are all aware of the threat of terrorists and terrorism in the sub-region, and we do not know when miscreants will start the misbehavior within our communities. I wish to make a passionate appeal to all stakeholders to make illegal sales, trafficking of small arms and light weapons to the citizens in this region unattractive. Eni amuti yeyi eye Northern Regional Minister Osansu eye Jomtweni Penny Emma Security Council Onumemfo Shani Al-Hassan Shaibu ene de adese de tuja no na adishimama mayanku yenima ya bayan kasa yani ye diemu ye de ani ekyeremu ewo eye achemansa mansino ensusu emu na se adehye no mo ebeka ye ebetodwa ekyeremu se asoye mo enehwe ema emabunu adwuma ewo Ghana ha mekere eye Youth Employment Agency wanum kire mu se mo hwe na afi no matimi aboa afa eye Ghana mabunufo no adwuma edwonum akọ eye apomde aso ya wodo bi a ewo ye mpatam ya titru pa ne sabisabi kafracho ye nkro gitu no mu ono no mo so atimi akọ ye adwuma atimi aboa ma no matimi akọ ye enkan na saa wanum chicha enkwa bodo no Nyakopo ada Roma Achemansa district no ebi aso wanum so pa a chese enya agro pepenyi wade atodwa ekyeremu se emaburu makoma akudu enwotwe ana Nyakopo ada Roma wanam ayesa adwumadie so ama wanum so atimi enya adwuma enso aye ewo mansi no enso emu na wabra eye opanyini kwankyerefo no enetua Youth Employment Agency ano ewo Achemansa district no enso emu eye owura Alhaji Awa Mohammed wade atudwa ana wokyeremu esen sanji seye wei aso ya na de aba no baba boaye pa ama unemployment ene nkrofo wanum dodo na wiawie school omunya adwuma nya ebi wukura so wiawie omususu nya adwuma nya na omunya adi asiamu ene obehu na abla no koja bubobi no muti omna no omonsa na omoye oye kire tinto skokwa de cha ban watese ni nyina no eto betimi atwa wabra sa adwuma die wei enso ewo no na okyeremu se mpempem no akasa die esa eya de hyene makomako eyedu enwotwe a wanum so atimi akwaje tete ewo eya pomde nim die enso akwan so no wanum atimi asho omode omama eye Achemansa eye District Health Directorate no so anum so nhwe no mo fo mo nko eye apomde asho ya wodo a wo mansini mu mo so nko ye nkakra emo abu adwuma ekoso ewo ma no ma entimi enko nanim MPP aban obaye no abon ho modin bebre se yebeboa yemabu ni titiru na omanya baabia ye den ahya na so omanya enwuma kakra ye no mo soso ensa akoma no enche bia ena aban no den hihye bi ba ya to ne din twa short se chiw community health workers yafa yemansin soso yafa emabu no bi akọ entity ye den aba yaye amamre ne amane de o ma hye health directorate insa emwa ye posting me no kase sesi omugu so omoyi adwuma edeboa Ghana Health Service omo ya de papa si ankwala ye kura won mansin mu ye bomode anya ankwala makomako edunwotwe 18 wo hwe Dr. Mpani owa ha ene health director in fact omo ani age papa se ye mabun no eboa ma omo adwuma na ye den ekoso na mum no mututwa kire se nkomunya bi ka ho a nka ebe ye wonde nti ye bompa ye se emere kọ na nim no ye fa nipa ni bi mu a ye besan nya bi di abeka no ma aboa adwuma no awusiafo wei ayo panyini kwankyerefo a wono na etua ahye mo na hye ema mabunu adwuma enso ewo maikoko ganam ya na mmom we no okopie mu ewo Achemansa district no emu a wono na yo panyini kwankyerefo eno eye owura Alhaji Awa Mohammed wa manaso odibi atudwa ekyeremu se mpempa yi saa soso na mabunu mako aduanan enso 47 youth
wɔnom nso so agu so ɔmo agye teteɛ sɛ ɔmo nso so betumi anya nimdeɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛkwan afa so ɛbɔ ɛyɛ adehyeɛ no mo ɛban enti ɛyɛ protection community protection assistant no wɔnom nso gu so ɔmo gyi mu teteɛ paa na ɔmo ahwɛ ɔmo ne yɛtaa from sɛ community police no ɔmo nso baabɛhwɛ abɛboa ma abambɔ nsɛm mu ɛtumi ɛnso ɛtumi agyina brane na wɔkyɛm sɛ mpɛmpɛ yi sɛ dɛm de kari tu dwa no mmabunu maako aduanan ɛnso 47 ɛne wɔnom gye teteɛ wɔhwɛ animu sɛ anaso wɔgyidie mapa sɛ anya hwe koraa no emu aduanan mmienu 42 deɛ wɔn betumi anya akonya nso so akɔgura ɛyɛ dwumadie yi mu ama ɛyɛ nhyehyɛ ahodoɔ a wɔde agu akwan so no nso atumi aboa ama ambambɔ sɛm akɔ n'anim enche kura na aban no san de ba se yen san fa emabu a omo so beboa police adwuma no a ya tu ne din se CPA community protection assistant na ya no mo boa police fo no ye ha kura de ya no mo tu omo din se police fo nketwa e ha nso so nyame ncha de ye so yen kwala no bebre na register ya na nsanya na se fan se na nsanya ye police commander a owa ha obai ema ye body selection a nyame ncha de nkwala dodo e ba ye no ano metumi aka say omumu be 90% na say 90 be 5% ade on be pass because ye ha no kwala e ba no mo ye be nipa 47 but wo hwe mu pa nti amanya no say mu 42 de o ma pass a almost nyame ya adomo a e 21st of this month ya almost ba akɔgye ntete e wo koforudua na almost abɛboa a police forma adwuma ayeden akoso Ghana de simama wei ayo panyin kase abepie mu ewo apoya mantam yanom na adu ani ekyere mu ewo Achemansa district no enso emu a wono ene yo panyin kwakyerefo a wotua eye ase omo na hwe ema emabunu adwuma eno eye youth employment agency na asoe no panyin ni din ede Owura Alhaji Awa Mohammed yemfo manfo adwenche ba kumienu aba ento akase no soma na mimi call Facebook live Sir John Bososo, Osi aka Vote Kevo for Eastern Regional Chairman, NDC. Osi, na fango bo, na yes 3.7 cities, 3 cities 70 pesos, 3 cities 70 pesos per liter, ewo 2016, and they enam 17 cities per liter. Osi na dollar, na 3 cities 80 pesos and they and 14 Ghana cedis and I say na yaka e dawono na 122 billion 2016 and they and 500 billion 2022 obi comment na make no o say inflation say ya tutu nyoma ma hoden no ye de tum no sa hoden no 2016 na 15% and 37% wanyi support akono also unemployment tese ogbo aban gumbe tese aban enkoyi osi NPP aban nya Sir John Bososo na de adwintire for Facebook live by Asare Wilson Catches ono so say Ahenkan news muni size kra odi frachima sene na by Asare yedase na adwintire Francis Kaswa Datus or say despite the global challenges economic challenges or say and economic difficulties we are facing in Ghana, development is still going on. And in Tiamba Binamu, Nabana Yadepan. Say we are seeing na sikasem or how are you facing Nansuni Nemunu Aben a Baduma or Sin Charleston Concoma on the Myan for Hawa Mavis Kumsin or ye Anafi Abanka Penny on the Myan for Anita Obo Love Emisa. Osio chair one papa Francis Kaswa Datus and on the way by Evans and in Tutuko Boise aka Dr. Baumia is coming. I say hey, Dr. Baumia beka so nka so me didn't bad life. And I just say Ghana for enyabotre. Omampani nanado ya dwuma. E wo mprempren sika sama atoche no. O ya dwuma wo ho. Na ye denya we shall bounce back strongly. Tomanfo nyabotre. Eno no Evans and in Tutuko Boise ne de eno no. Dr. Downblow Ibia tre pamphlet angasa Dr. Downblow de ne diaba na kwama boaten AK Dr. Baumia is coming so de ne diaba KK kaso say our America Town Kenke House AK Hawaba na NPP is the best when it comes to governance. Kudos to Honorable Mavis Hawa Kumsin
we every keke kaso anche ne bai oboy flasty mu oboy flasty si oh Ghana ahenkan mo enini na so kan se mi no oh Ghana ahenkan mo enini na oboy flasty and the way for Facebook live ji adwenche no dos mintumi kan na wa man kan den fa free me yanka akra wo SMS mra yo SMS no nana serebo ewo achiase anu otem say enti prosecutor no pese wo ka kire yesesei sesei adaya fu ani ho na fu ano de ni bottom sika na eto ana se eyaban na wose woto eyasembusa no obisa prosecutor no ana meso me ka kire nana serebo say prosecutor no no ani he o waka ne dia wi woko edi ize ewura na ebusa no say ko no na wose wo ni bottom sika to ana se wose aban na eto ana wose my way pa die ha ana ode aba yate nana serebo enso so edie eno no na owie ye no ana wezu say enti nana do dan kwa kufa de Ghana man panyin akora ento wu say Ghana fo bre ebi mu kura so ewuwu ene ade ani nyina no esan no ma yatoto mu ebi mu nya sika nto ebi mu so kura so mo bra ansa no manya bi ato ho nsem aye bebre no mesra me po wa chaw frango no te so fu no te so ne nyina ho ha yen we Samuel wano edifi kokoben ena ede eba ye yate we say oh Ghana police unifu asesai unifu ewa akufu ado penso unifu na nyo na zo batitifu azo mafu ya toto na boafo ablofu mi wase serious yate anu otem say odunu nwa wonte ase na we no obi say wono ne bike wontim tofu enguma obi be kan wasem onu no de akura no ya sebo dio na wase oboy abaso eno ye owura Tamakulu eno ono so ede ba ye de tie no no Mr Tamakulu Ghana de aya no we say nana why be pa o wase nana has done well and they Punisher from Achiase oh okay Punisher what if you Achiase one okay Punisher say what if you Achiase Yakupon say nana ayebi yada say si obi anka na asem ne ana ya kana na asem ne ebi na kafa no ho oh okay ne ya obi kan no de ba ye yate ntina na ya ade ne de obi anka se na nya ade ya ade ne mum aposifo ne bi mu so mu ni fu a mu gu a mu hyen mu na ne ye ka ho asem yate yenkoi ye ko abusuan nyime no nsia kan